Tug'anlar, assalomu alaykum, polvonlar. Ko'rkini so'zi yo'q, danchak sotuladi tug'anlar. Xudoy buyursa 2 danchak chiqarat ekanmiz. Eko'teng o'spirim tug'anlar. Daryaga aytib tushuntirib ketayin. O'shtin qayerlar kabir? Ozg'ir. O'shtin Ozg'ir degan yerdan tarqatib ekanmiz tug'anlar. O'shul hozir ming ekan, minutda ko'rsatamiz tug'anlar. Eri jo'g'ra jo'nli javobini minutda ko'rsatib qo'yamiz. O'shul danchak. Hozir basqan turganini ko'rsataveraylik. Anan ağamı kepke tartayın. Dançaktan ata tegi qayaqtan kelgan dançak, ne olgan dançak. Özüň nar ötü ala, özüň nar ötü. He, bastırır. Şol basqan tuğanlar. Bul turgan eken da, kıymılda öyle turgan жерден alып çıkıp jetirip atabыз. Kişiden arak berek jetirip alıp turlu. Düz bastırıp qayra ötüver oşaqa. Şol basqan tuğanlar. Men kavak kaşın görsöteyin emi. Gelever jakыныраак. Kavak kaşı tuğanlar. Dançaktın kulağın görsötüş керек deydi. Kulağın jukalığın görsötüş керек eкен tuğanlar. Kulağın. Жалынын аркөтен көрсөтейин. Жалын көрсөт дейт. Жалынын суюктугун. Куйругун көрсөт дейт. Куйругун көрсөтейин. Ушул соруларын, туяктарын дени башында айгы жок экен. Мына главный ушу таброс экен. Но мен таброну жакшы жанагы айырмасына бара албайм тугандар. Мол жериндеги башкача болот дейт. Мол эми билгендер билет да. Мен кайсы бирисин мактап, кайсы бирисин жамандагыбай, мен андай кыла албайм. Таброс ушул экен, заводской таброш не басылат экен. Мына 19-жыл экен, 17-синде эмес экен бул. Порядка номер боюнча 17-чи болуп туулган экен бул. Кони заводто. Ушул мына туяктары тугандар. Туяктарында бир уурусу жок, башкасы жок. Келип таа көрөрсүздөр. Данчакка ооругандар данчакты өзү баары жакшы билет. Дагы нарак бир бастырып кой. Чапкайган көрүлө. Бол, бери бастырып коем. Өзүң четирээк туруп ал, мен көкүрөгүн көрүп турайын, бастыра бер. Ушул көкүрөгү турган. Болду, эми ошо буруп мага каратып коем. Ака, салам алейкум. Дагы жол сурашайын мен. Санараак жолдун жайында туруп турар, Данчакты айтып бериң бул каяктан келди эле, ата теги каяктан? Кайсы конь заводдон келди эле бул? Данчак ошо Россиядан келген. Ростов на Доnuдан. Казачий конь заводдон. Казачий деген конь заводдон келди, да? Ооба. Бир кулун кезинде келген бизге. Азыр ошо кунан болду. Жазга иншалла бышты болот. 3кө чыгат. 3кө чыгат, да? Ооба. Характерин айтыңыз, характерин. Характерлери, жаман характерлери жок. Кудайга шүгүр. Жаман характерлери жок. Оны сандагы, аркаңкы сандагы эмнеси? Токточу. Тавросу. Оны сандагы ооба. Ол ошо конь заводдун ошо өзүнүн тавросу да. Мынанын паспорту барбы, жокпу паспорту? Паспорту бар, ооба. Паспорту бар, а? Ал жанагы китеп книжный паспортпу же кандай? Ошо электронный, Электронду, э? Ооба. Ошо ата теги ошол жерде көрсөтүлгөн. Бар көрсөтүлгөн, да? Кайман аты ким эле бул? Бунун аты өзү по паспорту Морской бой. Морской бой, э? Ооба. Ушундай экен туугандар. Сизде турат ошондо 2 жылдан бери бул. Ооба. 2 жылдан бери сизде турат, да? 2 жылдай болуп калды. Неге сатасыз муну? Бир айтып коюңуз, жакшы атты. Кичине акча керек болду. Акча керек болду, да?
Құдай көрсе бұндан кейін дағы бір құлын біле тайды көрсетеміз, а? Бұл 2 жаш 2 жаш құнан болды туғандар. Анан так. Açtı. Az en yakın almıştır görüyor musun? Mına. En almıştır. Mına toğanda tişi. Mına tişi. Anam boyu 1.60 çıktı hazır biz ölçedik öyle. Narı kıymılda, biri kıymılda anan hep de ölçedik. Boyu 1.60 çıktı. Turganın uyruğu canavarın. Bir minip koşut koyalım mı? Makul. Qana, bismillah de bastıra verse. Ha, mengen de özgörüp kaldı canavar. Alыс soyup bastıra ver, ha? Bastır, şavuldat bastıra ver. Qana, ozun qaqıp, ozun bir qaqıp görçün ne oldu eken? Ha, bol. Bizde şopur sağbırak oldurat. Şopur sağbırak oldurat. Ne azırkı dağı sekin qağasına bastırıyor. Dağı bir şavuldat bastırıp koy. Onda böyle çürük var de sekin tap. Bol beri bastır. Bol emi bunu minip жүрген eken tuğanlar. Bunu atayın bir mine turgan adamga verip mindirgen eken. Tuğra jogor bastırıp koyam. Bastırıyor, ha? Azırkı dağı sekinrek. Aka bunun tıyını aytayım tıyının. Tıyını 6500 de otam ben. 6500 olur da otağız, ha? Bakalasa. Andan bu jakın ile basıp je jakşı dolaşabız mı? Alısırak ayttınız mı? Sodalaşabız. Sodalaşabız, ha? Azırak sodalaşat ekенбиз туғандар. Azırak sodalaşat ekенбиз. Жаңа şu қабақ қашындағы бір көрсетейін туғандар. Қабақ қашын. Көтеріп қой башын. Өзіміздің палуанды шаттағы миндіре қойдық туғандар. Өзіміздің палуанды ile. Көкіректерінен дағы сөз жоқ. Biz екінші тайды көрсетелі туғандар. Алды ile данчак екен. Şu deni başı şu. Çalıp, süйлөшүп, оштың өзүндө келип көрө берсек туғандар. Тай билека бул? Vay ya. Kaltaraşka al. Kaça tuğuldu ele bul? Bastırıyor. Жазда туылған да. Жазда. Ооба. Былтыр жаз алып қалды ошондо. Ооба. 1 жаштан өсүп калды да. Ооба. Баа түз бастыра бер, ошол сал сыйпалап эле ошо баардай тартып бере турган болду тугандар. Бер бастыр болду, алыс кетпей болду. Бастыра бер, тезирээк жетелечи. Сен тезирээк жетелгенге дагы көнбөйт эми жаныбар. Бул ушул басып келип аткан жаныбардын бул ошо өзүдө туулган экен бул. Кана бастыра бер. Кадам ташташ. Çatka ayağımı. Bir bastırayım bol. Kökürüğün görüylü. Bastırıyor. Bol diyeyim. Çekerek, berek gelen. Жолда машина қалбасын. Шол қабақ қаш туғандар. Мұны көздің нерін, şu жерде сетканың ішінде жаңағы қоронның ішінде ұрып алып тұр да бір жерге. Яғын ұрбаған. Шunu көрсетіп көрейін. Жақшылық әлі. Құлақтарын көрсетейін. Құлақтарын, көзі башын, мойныларын, көкіректерін, тұяқтарын, шимір көріп көрші. Көрсетіп екен, секін аш септеп. Şu kulun çimeninde. Koy tur oldu, koy ver baldı. Kulun çimeninde şu. Soruları tuğanları. Soruları. Tuyakları.
Ушул жерде жетелет, нары бери буруп тур, а. Ака, могу кулунду айтып бериң эми. Бул ошо Бер, бура бер. жазда бирге толду. Ага. Азыр эми 1,5 жаш болуп калды. Жазга буйруса, Кудай кааласа, кунам болот 2 жаш. Атасы hem апасы hem тазадан жак. Тазадан жак да? Бул жакта туулган өзү. Бул боз келди о жактан, а? Ооба, бул жактан боз келип, ушу бул жакта туулуп. Ата энесинин сүрөттөрү бар сизде? Бар. Мунун ата энесинин да сүрөттөрү барбы мунун? Бар. Бунукун дагы таштайт. Туугандар. Ана бунукун да таштайт экен. Бул ушуну эми боюн айтпай көрөлү эми. Бул 1 жашар кайдын боюн айтпай көрөлү эми. Ап болгондо жаныбар Кудай буйрса дадылат болот эми. Ушул туугандар. Тыйын айтың эми буну, ака. 2300 деп атабыз. 2300, а? Өтө жакын эле экен да муну. Ооба, жакын. 2300 да туугандар. $2300. Сомго канча болот? Эгер 2000 болгондо 170 000 болот эле. Дагы бир 20 000. Үстүндө болсо ошондо 195 ушундай болуп калат экен да, чамада. Туугандар. Адреси дагы бир сер айтып коюң. Ош шаары. Ош шаары Озгур айылы. Озгур айылы экен туугандар. Шаардын четирегинде. Мына. Келип көрө берсер. Бул 2-нчи номердеги тай болду. А бул 1-нчи номердеги кунам болду туугандар. Тургандарын көрөлү жаныбарын. Ушунун атасынын сүрөтүн көрдүм мен, өтө чырайлуу экен да. Ошонусун эле коюп коелу монтаж кылып.